Eyo kudibana betu ba mukristo ngasa ni ditalala bya kuditatu nzambi bikala neno mundina ja Kristo mya byonso ni kalangana amen. Jani ndi mwambi kapumbu mutamba mwambi wa mishoni yakadi babikila APSM, American Presbyterian Congo Mission. Takapumbu kutendele maguleto achuluba nonko mdi ngondo wadile dibwa tiya yanu kabdi muchikoso wakukumba jumulai wetu wakumvudi idi anzambi momokulu wetu wachuluba kadibu wachikondo echi netu sangishi nomokulu wa mfalansa bwa bantu kwa vidi batulomba bumudi chikondo chijiba bikila mu fransi ne chikondo special ngo kumpala kwa malo onso tulomba nzambi atulombola task dile tatu wetu bwalu wuju tupeshi chikondo chimpe mbwa twetu tukutendele mokulu wetu disani liye tukudi mbwa nyuma we batulombole bwalu kamani baji sanshi wabijani basatu nemini nkala mkachimo wabo tupemini bwana matenga malubonso anayi babungu bidi betu tangile nebaka balonda maisha ndimeni nibikala munyuma bu utakupeshi kabiti nungu tukulom nungu mudindi ya Kristo mkilengu wetu amen. Nungu wakuma chikondo cha manshini tuamba nungu ni tuanju kuimba musambu wa bantu bonso Isanka je tu didiku Yesu di fumu Muntu yonsi ita Netuimbe musambu Yesu di fumu Di sanka jedu didiku ufuki bwangi yeye waka tusungila kumibi alufu o Yesu udifumu Izanka yonso ya pantu idi babuloba yeye naba lumbulile ne malu abushwa o Yesu udifumo Eyo tokumva kuimba kwa msambu netubale mukanda wa nzambi mumukanda wa Luka chapter 3 verse umotoni kudidi 10 bantu babongi ne babale meme ni shigila mwabudi nyuma ondombola yona mbatiji udi mujanjidi wa Yesu muchijumu cha 15 cha bonfumu bwa Tibelio Kaisa vakadiye Ponto Pilato
ngove na wa Yuda ya ne fakadi felo de mulofo wa ngalela ne fakadi mwana abu Filipo mulofo wa luseke lwa Itulia ne takoniti ne fakadi lusanya mulofo wa Abilen tuduya musango moko jikumi edibambe chini bedibambe ne bantu bakamukonka ne apo ne twenze chini ewumene yona tuya munveso mwisambo bantu bonso ne bamone lufando luhanzambi munveso amana mtetu yambene yeye wakakonka bisumbu bya bantu byakalwa kujiye bwa yeye ku babatiza ne nwenu bana banyoka wakunujumuisha ku bwa kunyema kumulaulwa lwa kunuji ng'anyi bantu bakamukonga munveso aji kuminya yantu fika nwenu bala kumveso motoni kukwabo bantu bakamukonga ne afu ne twenze chinyi wakabambila ne uji ne bi kowelu bibidi afeshe uji kayi na chinga uji ne bi akuja enza momu mwe endi diayepo. Nous avons lu en Luc dans l'évangile selon Luc chapitre 3 versets 1 à 10. Vous allez lire. Le message d'aujourd'hui dit dans Zambi diale lumene didi jambane Zambi uji wakula mulumu lwa bantu. Dieu parle dans l'histoire humaine. Dieu parle dans l'histoire humaine. Zambi ju wakula mulumu lwa bantu. Mumukandeu anyi mulumu lwimpe lwa Luka. Tudi tumona yona mubatiji uyisha bantu muchipele. Ubigila bantu bwa kutonda mibi yabo. Ne bwa bobo kwanda munabo kumakonka amalo abantu. Bakaji badiela nkonku mushindu kayi. Wakaji bumu kusomba bilenga musombel mulenga mubantu. Bilonde shela kujibikila jimene mwabutu dibabala lelweu. Uji utuleje mushindu kayi. Uji Nzambi wakula mulumu lwa bantu. Tulimo kwamba biteketeka bijibimpo mwakulu en falansa. Dans ce passage, nous voyons Jean-Baptiste prêcher dans le désert, appelant à la repentance et répondre aux questions du peuple qui s'interroge sur la manière de vivre conformément à cet appel. Ce passage est crucial pour comprendre comment Dieu parle dans l'histoire humaine. Voici l'explication détaillée de ce passage. Zambi ujua kula mulumu lwa bantu anyi mulumu lwa muntu. Yona mubatiji mutumibo wa Nzambi, Jean-Baptiste le messager de Dieu. Yona mubatiji bajiba muleja bumuntu jumulobo kulongolo njela wa mukalenge. Uleja wambalumu bwajilo ja mashi. Fadiyapo ujua kula kujibisumbu bya bantu mene. Ubambila bwalu bwajitonda jami biyabo njiku jumune jami chima. Numushindu wakushintuluka mushindu wakusomba munsombele mulenga mubantu. Nzambi kabidi ujua kula mubantu menes.
misango ya bungi bantu badi bakebane nzambi atulu kamujulu alokubambila kadi nzambi di wakulano mu bantu yeye yono mubatizi mwikala bumutumi bo wa nzambi wakadi wakwila mukana mwandi mbwa abantu bakuji muna michima yabo mbwa bantu bamumikale ni nsombelu mulenga munkachi mwa bantu kadi kabika jamu ni nsombelu mulenga wakumeya mukana kadi ikala wamubienzedi kabiji nungu yeye bu mujanjidi wa Yesu Kristo kibidi bileje bwana nzambu juju manyisha munkachi mwa bantu munkachi mwa lumu luangani lumu lwa yona mubatiji wakadi mutumi bo wa nzambi mbwa yeye amba bwa zambi wakadi mokulomu mubidi wa buntu mubijau kwa ngata di jina ja Yesu Kristo mene nungu yeye mujimu wandi wayona wakadi bwa kuchijimusha bantu bwa bantu batala buluke bamona bwane malu akadi bubenza kakadi mimpe akadi malu mabi. Jean-Baptiste, le messager de Dieu. Jean-Baptiste est présenté comme celui qui prépare le chemin du Seigneur. Annonçant la venue du Messie, il parle aux foules de repentance et de transformation de vie. Dieu parle à travers lui, non pas uniquement par des paroles, mais aussi par son rôle de persécuteur. Cela souligne que Dieu s'est fait connaître de manière active dans l'histoire, en envoyant des messagers comme Jean pour réveiller la conscience des hommes. Zambi ujudileja mu bantu mbokushidimusha bantu kumalu ajibubenza. Dibi kile ja bantu mkukujumuna kwa michima yabo. Fato abala mumukanda mena mwina wa Luka chapitre 17 verset 10 bantu ne balambu ishu ba milambu na shama salai bajiba konka yono mubatiji chaka jibuni bwa kwenza bwa bobo kumono mokuku jibuni michima yabo anyi bobo kutonda yona uju andamuna bantu anyi muntu kumuntu bilondo shele makonka akajibu bamwele mbwa yeye kumuna mokushijumusha menje abo misami kwa bafikile kujenze jamalu mapya mbwa balekele bi kajilu biabu biakale. Jean-Baptiste le messager, comme nous avons dit, Jean-Baptiste est présenté comme celui qui prépare le chemin du Seigneur, annonçant la venue du Messie. Il parle aux foules de repentance et de transformer de vie. Dieu parle à travers lui, non pas uniquement par des paroles, mais aussi par son rôle de précurseur. Cela souligne que Dieu s'est fait connaître de manière active dans l'histoire, en envoyant des messagers comme Jean pour réveiller la conscience des hommes. Comme j'avais dit, et maintenant nous voyons aussi, tout mon l'appel du bigila bokutonda kwa mibia bobu mutokwamba mu verse chapitre 7 verse 10 le peuple, les collecteurs d'impôts et même les soldats demandent à Jean ce qu'ils doivent faire pour se repentir. Jean répond à chacun selon sa situation. Par exemple, nungu mwabe du dombe bimbane bantu ni balambu ishu ba milambu ni basalai mene bakaloku jiyona bamukonga chakaji bumu wakwenza bwa bobo bamona bakuku jumuna bumichima yabo mbwa bobo batonde nungu badi batupeshe bileje lumwabeu mushindu wakadi yona ubambila yeyu juba peshe mubelu uju fila kujibantu uju bambile bwane chonsu jubunachi bamona mokwibanyangane ni bantu bakwabo ni bantu badimwikala mujijinga mbwalu bwana shipato atangli chikondo chetu echi tudi tumona shikwe tukukongo kudi babungi badini mushindo badini biuma mushindo juba bifeta katena bamanyi
kadi yona mubatije uju utuyisha lelu wambane bantu bajini bintu bamona mwakuibanyana ne bakwabo kibaluka tutumana muchikondo chichano wele tudini bana banshi ne bantu banunu bakajiba mulufile bajikabe ini mushindu belana menji bwana chikondo chakuleje boto yetu ne tukala mushindu kai netu jani netu lala nenzala kadiapa yona yeye mujanjiji wa Yesu bwalu zambi wakula mumubiji wa yona mbwa yeye mujanjiji bokulongolo lanjila wa mkaleng nungumu mwakaji bantu bali bisumbu bya bantu bakonka bwa mushindu kai wakaji bu ni bwa kwenze bwa bobu kutonda yona wakanda muna bantu ni bantu bilonde shila majingabo ngo yaba yona uju bele bisumbu bya bantu byakalo kujiwa mane bakwabu munka chimwene badini bintu nungu jini bintu amuno mogwibanyana ni bakwabo nungu kibolgai tutamene zambi uju wakula mulumu lwa bantu. Dieu parle dans l'histoire humaine. Nungu tala muchikondo chetu echi bantu badini bintu na shumbu mujikukongo kwaka ani bulobujima bantu badini dijinga bwana yona uju tubele bwana tumona mokwibanyana ne bakwabo toko muno mumatunga tusomba mumputu emisangu ya bungi pati tufika chikondo chano wele chanungu bantu ni bantu badibelano menji bwana kabene basumwene mutumbe kala mulala nenzala no mwana na shibintu misami kwa bali moke mushindo akubipwe kishe mushindo byakuje bwana bwa matuka bwana bantu badikabe ni mushindo bafeta anu bwana bakale byabukunzu byabo bafeta chintu chakuje we umwane tufanyi ngakulapa ujuku Kongo mene nanyi baji mumatunga bulobo bonsu bujime numanye bana banshi baji kubaka jiba mulufila bantu banunu baji jibe belana menje netu jibe yetu chinga nyi mujitu kwa jani jitu kuja kumujilu jachijum nungu yono uju ambene baji ni mushindo mumono mwakuibanyana ni bakwabo nungu bashishe batu tuvega. Je veux dire, je disais ceci, il conseille au peuple de partager avec ceux qui sont dans les besoins, parce que nous voyons dans cette période même d'avant Noël, il y a des gens qui pensent qu'est-ce que nous allons manger. Nous avons des veuves, nous avons des orphelins, et les personnes avancées en âge, de 3e, 4e âge, qui ont besoin de vivre. Nous qui avons la possibilité, nous avons le devoir. Jean nous conseille, il conseille au peuple de partager avec ceux qui sont dans les besoins. Vous qui êtes au Congo, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, même en Europe, partout, pensez aux veuves, aux orphelins et aux vieillards, même à ceux qui n'ont pas la possibilité. Ici, Jean nous conseille de partager. Nungu tutuye kabidi tutufika kubala ambishi ba milambo yona uju ambachini au collecteur d'impôts. Il demande de ne pas extorquer d'argent mais d'être honnête. Uji ubela bala ambishi ba milambo mbwane kaba mwenyi mwakwangate bintu byafa mutu byambwejelu kadibi kala bantu bajini bulelela qu'il soit honnête. Au collecteur d'impôts, il demande de ne pas extorquer d'argent, mais d'être honnête. Bobo bikala bantu bajala bajini bulelela mukanzu kwa mujumu wabo wakulambwisha kwa bitadi kaba munyumo kwa ngata byambwejelu kuji bantu. Au collecteur d'impôts, il demande de ne pas extorquer d'argent, mais d'être honnête. Tu y a uju ambila mbinja masalai fadibi aba mukonga bwana kaditwe tunetuenze chini. Aux soldats, il les exhorte à ne pas intimider ni voler. Tudi tumona kwetu kukongo mbinjeu bala ambishu babitaji. Mumi abi on sudi bigala na shipa di machine aja abuela na mabanje tu bakuye kwa akanyi baji babuela. Misami kwa abubantu baji balula ni bintu bakubwesha mubula babwetu ni mbenyi. Nungu muntu fanu jumu wakuba tomushinga bilonde shela mabuga anyi mabanje anyi bintu bijibubalo nabi nujunuanga tambweshelu unuba fichisha pa mwapa bintu akabibita angele bimpe. Nungu baji babela kuji balambushi babitaji
batu tubigil na shabena ku douane ne be puka ku malu ambejel o soldat ku basala yo juba ambele bwana no amanya kanu chini shabantu patufu anyi kuiba bintu bya abantu nungi malu anu jumu kwenza mbwanwenu kumona mokufidi boluse malu aja mwene ka bwane jigu jumu ne jamuchim nungu ji yeji tuleja bwana Nzambi kena wakula mukandani mumeyi anzambi apatupu nungu ju uleje kabili chidi bantu ni bwa kwenza mumatuku onso amoyo wabo Nzambi ujumusu bwa jiku jumune jamu chime jamunda munda mwetu bwa bio bibi mweneka mubienze dibietu fambelu. Ce passage montre que Dieu ne parle pas seulement dans des termes théologiques ou abstraits, mais aussi dans des instructions très concrètes pour la vie quotidienne. Dieu veut que la transformation intérieure se manifeste dans les actions extérieures. Echi Nzambi muswe bwane meya tujitumvuka ikajanu meyi apatufu amunda kaditoni mubienze dibietu kumesiko abantu nungu muyona ujuamba bwalu bwajilo ja Yesu ja Mashia, l'annonce de la venue du Messie. Nungu bantu bakutwaje kujikonka mpinje yeye mwina yona kakaji Mashia yona ujuamba ne yeye ujikwanu bokubatiza ni mayi kadi muntu mugo abuju mumutamba yeye na lwebwa yeye amano mukubatiza bantu ni nyuma mwimpe ne kujikafya kabiji nunguvese uju uleja mushindu kai Nzambi mushindu uju wakula mubantu mushindu uju wakula mubantu mujileje jajilo ja Yesu Kristo nungu elun lumu lunene lwa bantu. L'histoire, événement majeur dans l'histoire humaine. Le Messie Jésus est la parole ultime de Dieu. Donc je vais un peu donner un petit résumé. Dingamba kakesa bwa bantu bakadi balomba bwane tutete kokula kabidi mokuleu bwa bomvo bya bwa badini nyota. L'annonce de la venue du Messie, le peuple commence à se demander si Jean n'est pas le Messie. Jean répond en affirmant qu'il baptise d'eau, mais qu'un autre plus puissant viendra baptiser du Saint-Esprit et de feu. Ce verset montre que Dieu parle également par l'annonce de la venue du Christ, un événement majeur dans l'histoire humaine. Le Messie Jésus est la parole ultime de Dieu, celle qui va concrétiser et accomplir le salut promis. Ainsi, l'histoire humaine prend un tournant décisif à travers l'incarnation de Dieu dans le Christ. Mbumutu di twamba kabidi bimpe menemen babana betu bumvo bwase. Mashi men Yesu ye ujumika leji Nzambi jilelela. Joji ji yadi kija kumbaja mulai wa Nzambi ne kutwala moyo wa bantu wakajibubalai. Lomu lwa bantu lujulwa ngata mpinje uchibende chikwabu chikole mushindu uji Nzambi ulomu mubidi wa buntu. Tumanya kabijibimpe bwane lumu lujubu muji mwaba ujijija Nzambi jisombela. Nungu nituamba muchikoso bwa twetu bwa mwana mushindu wa kutamba kulama bantu. Muchikoso ani conclusion. Nzambi uju wa kula mulumu lwa bantu. Wakukula ni mulumu mukana mwa muntu. Mukana mwa yona mubatije. Yeye uju wambila bantu bwa jikujumune jami chima yabo. Bwa bobu kumana mwa kwa kidila mashi ya mene.
achidi chituleje bwana nzambi yeye uju loka biji munkache mwajijandi mulumu mmene bwa yeye kumuna mwakulombola bantu bandi mukutonda kwa mibi lumu lwanjidi jandi kadiana patufu na kadiana julo kadiana mushinga mungache mwa bantu nungudi jandi didi jimanyisha mungache mwa bantu mumatuku onso amoyo wabo mushindo obobu kujilongolola mushindo kwa kijila mukalem. Dans Luc 3, 10 à 16, Dieu parle dans l'histoire humaine par le biais de Jean-Baptiste, qui annonce la repentance et prépare le peuple à recevoir le Messie. Cela nous montre que Dieu intervient activement dans les cours de l'histoire pour guider les hommes vers la repentance. Sa parole n'est pas abstraite, elle se manifeste dans des actions concrètes, dans la vie quotidienne et dans la préparation du peuple à l'accueil du Christ. Nzambi ujulwa mubantu bakumuna mwakulombola bantu bamona bobu mwakutonda nekukujumuna jamichime yabo bamona mwakwakidila Yesu Kristo ujibu batekemene Zambi ujimweneshe mubantu jiji tujumwakukwata lelwe ujijamu jane Zambi juwa kula mulumu lwa bantu mulumu lwa yona Zambi wakukula mukana mwa yona bwana yeye wakalobu mujanjidi mbokubatiza ni mayi kadi uju batiza ni kapya yeye uju mutamba bonso di ja moyo di jako kujumuka muntu Yesu Kristo men nongo di yedi ni kwa shikai gutuchi bwatu bami na sheru mbula wetu bwa kongo tudi bonso badi batele masalai tudi nawo bantu no bantu badi ko bantu ba mukaleng nutudi mbala mbwishi ba biteji badi benzemi jumumbula mateji yona uju tubele mu mukanda wanje nwenu badi benzemi jumumbula mateji kanu angachi bintu bwa kwiba kanu ibi masalai kanu chinishi bantu na kanu ibi bintu bya bantu nungu nwenu bantu nuvuluga bwana we ujini mwena mutumba ujini chakuja uvuluga mukwabo yona muye mubitu pa biyonsi pa dame ntutu ake jila jilo ja jile jibu ja mukalengu wetu Yesu Kristo mbwane bantu bonso ba mwana mukwake jila mukalengu wetu mujisanka di yedi dinu kwa chishi mujini ja Kristo Yesu mukalengu wetu amen tulomba inzami tatu nzambi mukalengu wetu tuitukusakijile bwalba uji utuyisha mukana mwambi webe ani mutumi bwebe yono mubatije yono wokulwanu bokuyisha bantu babalongolo lanjila bakujumuna michime yabo mubitu bebyonso okutuyisha twetu bantu mbwane fatudini bintu tumuna mokwebenyane bakwabo nongo wakuyisha kabidi bela mbwishi babitaji mbwane kaba manyimo kwantu bintu byambwejelu anyi kwantu bintu byakaisa fatufu bitu tubigala nshimbi ambula mateti wakuyisha kabidi bantu mbwa mushindu masalai mushindu jibu mwakula mabantu kabe bachinisha anyi kweba bintu byabo nongo di yedi dimana mwakulumbulisha muntu ni muntu dimuleje njila mwimpe utudi mwakwenda tutulombela sala yetu adi alwangana vita kweseta nongo bana banshini bantu banunu na haba bonso badi mumpitaji chance chepuchikala kujibu katu tufu moyo bokushia mukalengu wetu wajitunga bwalo bwa na shpaka di beniselele bafatuka mubufika munkachi mwabana baiselele mwakadi bantu bampale bidi batu tubigala betu kumesu ani badi bena France bigina ba traître nongo tutulombela mukalengu wetu Felix Zambi mbwalu bwa chikondo chikolo ujumuntu jumu kufungila kadi wa mukumba jile lunga nyini meji mbwane akumba je mujumu uwa kumana kumubesha
ne ba munzu mwandi tulombela aba bonso bambi banzambe ba ishi dijepe ikala muleme wabo bapalunganyi mwawisha bantu bebe nunko nzambe wetu itabuja dibenesha jetu kujiye juma mwakunula mabwanu yenu kanulenduki bakumana kumpolga butumbi wandi ndisanga dinene kanu ichilem kuji nzambi mkalengu wetu kwikala butumbi nubunema kunuji mbikondi byonso lelitonchendelele amen yehowa anulame anusankisha